Мостар, 2022 фестивал на европската литература. Антолог, заедно со Жарко Којунџиски на негово чело, со целиот негов тим, навистина се трудат максимално да донесат нови имиња, веќе етаблирани имиња, интересни нови автори, но и веќе респектирани европски автори и едноставно да внесат свежина во македонската културна сцена кога се работи и за балканските автори и кога се работи за воопшто европските интернационални европските, значи сега нема сигурно на европски фестивал да носиме подалеку. Ама да се сменат нештата кои што досега се правеа на една така наречена шуробаџаначка линија, односно јас ќе те преведам тебе, ти ќе ме преведеш мене, ќе си ги носиме нашите пријатели, па потоа ти ќе ме викнеш на фестивал, нели, во Хрватска и така натаму. Сега сме, значи, на подкаст со Кристина Гавран, која што ја напиша книгата Гитара од Палисандер. Книга која што е во превод на Владимир Јанковски, ако не се лажам. Книга која што навистина ми се виде многу интересна од аспект на различните степени на фокализација. Исто така тоа што ми се допадна е начинот на кој што се чита книгата. За секоја од главите постои, значи, музичка тема на класична или шпанска гитара. Би рекол и многу интересно кога ќе може да седнеш да читаш книгата и да си пуштиш на YouTube. Значи, ми се допаѓа тоа мултимедијално искуство. Се надевам дека сите вие кои што ќе купите книгата, кои што ќе дојдете на промоцијата, ќе можете, значи, потоа да го побарате фајлот на YouTube, каде што се околу 15 на numeri, ако не се лажам, каде што има шпанска гитара и навистина да уживате во музиката додека ја читате книгата. Но да се вратиме на почетокот. Сакам да ја прашам, Кристина, што ти е најинтересно кај пишувањето? Како е започело се во ово да ти решиш да пишеш книги? Има ли нека иницијална каписла, неки иницијални моменти кај си то решил? Мислите мотивација да пишем баш ову книгу или опćenito? Не, уопште. Sada me baš jedna mlada studentica pitala kad sam počela pisati i ja nisam znala odgovoriti jer pišem još od djetinjstva, od osnovne škole. Mislim da svi krenemo, ako imamo dobre profesore, književnosti hrvatskog, ja sam imala profesoricu koja me zaista inspirirala i tako pisala sam za dramsku grupu, za školski časopis i onda je to sve nekako išlo polako. Svidjelo mi se to, imala sam priliku nekako podijeliti svoje razmišljanja i onda sam odlučila studirati dramaturgiju na u Zagrebu na Akademiji dramskih umjetnosti. To je kod nas jedini odsjek na kojem se može studirati kreativno pisanje. Znači ja sam studirala dramsko pisanje, iako me od uvijek i proza zanimala. Tako da nije tu bilo nekih, ne znam, bitnih razlika za mene. Ja sam pisala za vrijeme studija i kratke priče, i malo čak poeziju, tako. Onda sam napisala i roman. Ono kao poezija je kao ona dečja bolest literature, kao svi moraju da prođu kroz poeziju da bi postali seriozni pisci. Ja mislim da je, pogotovo za tinejdžere, dosta zdravo pisati poeziju. Najbolje da to nikome ne pokazuju, ja to nisam nikad objavila. Završi kutiju kondure ispod kreveta. Tako je, ispod kreveta. Ali je zdravo pisati jer se čovjek, tinejdžer, oslobodi se tih nekih negativnih osjećaja, tih velikih emocija koje meni je bilo teško proraditi, a onda uz pomoć riječi ipak kao da nisam bila toliko sama u svemu tome, ne znam, neki se nađu u muzici, neki u nekakvim subkulturama, neki u nogometu, neki u nasilju, mislim, drogi, svašta imam. Meni je to bilo pisanje, tako da dobro sam prošla. Ali ti si prvenstveno dramski pisac. Pa da, tu sam počela, da. Bavim se još uvijek dosta kazalištem, ali sve više mene u pisanju privlači proza. Puno više nego dramsko pismo. Onaka dugačke romane ili kratke priče ili možda romane gdje ima onako podeljeni... Pa da, romane sam možda onako fragmenti, ali to je možda ti fragmenti, nije to neka velika moja odluka, nego više jednostavno moje vrijeme je sad trenutno, ja imam 2 mala sina
i ne mogu si dopustiti da sada na mjesec dana negdje odem, da se zatvorim i da se posvetim samo pisanju, nego uglavnom pišem po noći dok oni spavaju. I onda mi je, kako mi je i pažnja razcijepkana, mislim da mi je zato i struktura romana i priča, da je dosta onako fragmentirana. Možda se to jednog dana promijeni. Da, pa onda kad imaš više vremena, slobodnog vremena da bude sve duže i duže. Da. U jednom od tvojim intervjua na YouTube, znači mora čovjek da napravi svoj research, ima jedna baš interesna priča oko tegle Nutele, tetke tokom rata, li je bilo to? Dobro ste istraživanje napravili, hvala. Da. Kako ta nostalgija, melanholija i takve, recimo, kao sličice iz mladosti pomaže tebi da napišeš nešto, da vgradiš taj sentiment unutra? Pa ja možda jesam malo melankoličan pisac, nostalgičan pisac. Možda je to zato što ja sam odselila iz Hrvatske prije 9 godina. Sada živim u Engleskoj, u jednoj posve drugačijoj kulturi. I mislim da svatko ko napusti svoj dom, uvijek osjeća tu jednu želju da se vrati, nostalgiju, nekako kao kako je sve nekad bilo prekrasno, divno, pa se prisjećam djetinjstva. Moje djetinjstvo je bilo dosta vezano i za selo, djed i baka su bili u Slavoniji. I onda, da, to dosta inspirira moje pisanje, istina. Možda taj neki žal za prošlim vremenima, uspoređivanje s time kako je to danas. Možda sam premlada za takvu nostalgiju, ne znam, ali eto, to na mene utječe, a onda utječe i na moje pisanje. Da li misliš da oni narodi sa bivše Juge, recimo, ne želim da budem neko političan, da li svi oni ljudi imaju neka zajednička, recimo, književna i muzička DNK? Kao recimo, ja volim Ekave, volim Azru i kad čujem to je jedino nešto zbog koje kažem da sam se sad rodio 50-te, okej, a da mi mladost bude tokom 70-ih. Da, ima nešto u tome. Pa mislim, ovi prostori su dijelili zajedničku kulturu. Nažalost, mislim da je prije bilo puno više tih proživanja. Od posjete festivala, svi su nekako čitali slične stvari. Sad, dogodio se jedan rez i mene, ne znam, kad me pitaju kao joj, jesi li bila na nekom festivalu u Beogradu? Nisam, nisu te veze više toliko uspostavljene, ali imamo, ja mislim, sličan pogled na svijet, slično nekako razumijevanje svijeta i da, ako god čuje pjesmu Azra, odjednom počet će pjevati. Znači, to nam je zajedničko. To je na sve nas utjecalo, čak i na mene, znači ja sam rođena 87. godine, nisam ja više, mislim, moja mladost nije bila za vrijeme Azra, ali svejedno ta Azra se i dalje sluša. To još sada isto generacije slušaju kao Johnny Štulić, mislim, to se sve otkriva na novo i na novo. Valjda te neke vrijednosti ipak ostane, nešto što je umjetnički zanimljivo, ostaje zanimljivo dugi niz godina. Nije samo trend kao nekakva folk pjevačica koja dođe, otpjeva hit i ode. Da. Baš mi se ovo leto desilo da idem na seminar bugarskog jezika, novo da naučim jezik, neke stvari koje ne znam. I tamo uvijek ima ljudi iz bivše Juge. I kao juga tuga, zezamo se, ali sve onako pijemo zajedno, idemo zezati se, pa kad idemo ekskurziju, onako svi znaju da ono kao zadnji deo autobus je za bivši Jugoviće rezerviran, i tamo da 2-3 ljudi iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, ja iz Makedonije kao jedini predstavnik, ali šta ćeš, mala kultura, a ja sam velik. I pa onda Slovenija i sve, i kako opet neko pušti, ajmo sad pušti Galiju, ajmo Ekave. A tamo imaju ljudi koji su se rodili, pa šta znam, pa 2000. A opet znaju pesme iz Galije, znaju i Haustor, Lačni Franci, sve to. Tako da ima neka ta DNK koja to ide čak
i od njenih roditelja. Ima tu i malo turbofolk, da, razumije se, da. ali kad idemo na rock fazon, to je kao, ajmo opet igra rock'n'roll cijela Jugoslavija, kažem kao, majko, pa ti misli se bila rodila kad je onaka Jugoslavija prestala postojati, ali ima kao neki skrijeni DNK. Ali opet nekad ne treba zaboraviti da mi nekako na književnoj sceni koji pišemo, čitamo, mi volimo rock i mi volimo to i zajedništvo i sve to. Ja se nekad moram podsjetiti da postoji onaj drugi svijet koji ne bi tako pjevao na kraju autobusa, nego bi se možda krenuo svađati svako svoju neku, tako da... Da, ali... Samo što ja nisam dio tog svijeta, pa onda i bolje da mi ne znam. Isto tako sam vidio jedan video gdje si ti rekla da true stories, kao istinite priče, da to ti je bila i kao neka... Ja sam upravo doktorirala na tome, da. Ali nisam znala, jesu to istinite priče kao podcast Scary Stories istinite priče, kao naše pitch prič koji imaju naše pisateljice tu istinite priče, kao Let's Not Meet Again, znači kakav tip na priče? Jesu tu stvarno 90% istinite priče ili ima tu i malo šminke? To je jedan oblik pripovjedanja s kojim se ja nisam susrela u Hrvatskoj. Znači, u Hrvatskoj postoji Pričigin, festival priča, ali to nisu samo istinite priče i uglavnom su pripremljene, čitaju se, navježbane na pamet i tako dalje. A ova forma, to sam otkrila baš kad sam se preselila u Englesku, zapravo je došla iz Amerike. Još 1997. je tamo osnovan onaj veliki klub The Moth, moljac, kao moljci idu na svjetlo, tako i ljudi mi idemo oko priča, kao oko vatre, kampiranje. I sad se to u Engleskoj toliko proširilo, znači tamo postoje klubovi koji neki su stvarno u dvoranama od po 600 ljudi ili po 200 ljudi u dvorani. I u jednoj večeri se ispriča od 8 do 10 priča. Znači pričaju potpuni amateri na pozornici, bez čitanja, nego izvedba je. I onda tako, to je nekako malo između... A publika je okej ako neko recimo drhta, da, u tome i je zapravo ljepota. Muca i takve stvari. To se sve gleda kao autentičnost. I zapravo publika ni ne voli kada je izvođač previše pripremljen. Jer onda, za to sam mogao ići u kazalište. Znači, ne žele savršenog izvođača, nego izvođača koji je autentičan. Jer onda mu i više vjeruju da je priča istinita. A istina je najveća vrijednost u svemu tome. Ima zaista različitih priča, ja sam ih i tematski analizirala i po tome kako su izvedene, kako bi ih i žanrovski odredila. Ima nekih priča koje su možda sličnije stand-up comedy, ali ima i nekih priča koje su dosta traumatične, govore o smrti, o bolesti, o brizi za nekoga. Ima jedan cijeli podžanr queer priča. Nekakve priče o kojima možda nismo uopće navikli pričati u javnosti, nasilje u obitelji, a opet su našle mjesto na pozornici tih klubova, tih True Life Storytelling Clubs. Klubovi se najčešće... Ali nikad ne završi kako onako da ih neko to napravi u knjigu ili... Pa Moth, američki klub, koji je sad je stvarno, oni su slušani, to su milijunske... na radiju snimaju prvo te priče za vrijeme javnog nastupa i onda ih broadcast na radiju i imaju podcast također. Onda su napravili, ja mislim da sada je 4. knjiga izašla, u svakoj knjizi je po 50 priča koje su izabrali, ali oni to malo rade više komercijalno. Tako da ako usporedim američku scenu i englesku, to jest UK scenu, ta scena je više teži ka autentičnosti i ka stvaranju zajednice. Jer publika isto ima jednu veliku ulogu, a to je da publika mora podržati izvođača. I da mu nekako mora pomoći da tu priču ispriča do kraja. I to točno vidite u publici, to nije publika koja u kazalištu koja onako sjedne i kaže ajde sad ti mene zabavi. Da, inače ću da budem mrgut pa... Da, ili ajde mi pokaži nešto kao jako važno, pa onda klimaju važno. Ne, ta publika ima poslije drugi govor tijela, oni su svi nagnuti prema naprijed, oni su tu da pomognu nekome. Bila je stvarno situacija, stariji gospodin je pričao priču, zaboravio je usred priče, nije se mogao snaći, sjetiti, pa publika je tu da, kao, mi smo svi uz tebe, želimo čuti što se dogodilo na kraju i onda izvođač uspije doći do kraja.
To ti kao neki književni Anonymous Alcoholics, Da, tako kaže, kao to je kao story Anonymous, da, samo uz alkohol. Jer Englezi vole i popiti uz nekakva takva javna događanja. Ali dobro što publika je baš onako, kako si rekla, da je na strani ona koji... Da, i mislim da zapravo i uživaju u tome da znaju da je njihova uloga tako bitna u svemu tome. Naravno, to se ne bi dogodilo da ne postoji jedan host, voditelj koji nekako pomaže da se sve te priče spoje u jednu cjelinu, da cijela večer ima zajedničku temu i naravno pazi na taj odnos između publike i storytellera. I također, što je nešto jako bitno, da zapravo bilo tko u publici može postati pripovjedač. Znači, u bilo kojem trenu vi se možete prijaviti da ste vi sljedeći koji nastupa. Ti ljudi nisu posebno odabrani ili posebno talentirani. U jednoj večeri se može čuti 4 izvrsne priče, 4 tako i možda 2 loše. I jednostavno publika zna da dolazi s tim rizikom. Aha. A jer pričaju neke, recimo, priče koje su jako intimne, kao da. Recimo, prije 3 dana sam rekao ženi da volim muški pol, da ćemo se razvojiti, takve stvari. Pričaju ljudi. To je kao neka terapija isto, da? Da, vrlo je tanka granica i tu je opet uloga voditelja, da jako pazi na to da se ta granica ne prijeđe. I kaže zato uvijek voditelj, nemojte pričati iz rane, pričajte iz doživljka. Znači, mora proći neko određeno vrijeme da ta priča u vama zacijeli, da vi nama ne dođete samo sve emocije... Ne započneš da plačeš, da... Da, i da sad publika je u nekakvoj ulozi kao tješitelja, terapeuta, ne. Tek kad si sam sa sobom prošao kroz emociju i kad možeš zapravo tu priču pretvoriti u dar publici, znači nešto što si naučio, nešto što misliš da će možda pomoći nekom drugome, onda tek ispričaj tu priču. I ljudi zaista, evo, 40-godišnjak koji je pričao o tome kako je bio seksualno napastovan kao dijete, ali on je to pričao iz pozicije koja nije to, on više ne živi tu traumu. Mm-hmm. On sada više razmišlja kako će on sad pomoći nekome drugom. Da neko drugi se, recimo, javi policiji ili da nešto promijeni u društvu, da. Tako da ja sam ostala fascinirana time kad sam otkrila to u Engleskoj i eto, zato sam odlučila, doktorat sam upisala na Loughborough University i zapravo sam putovala po cijeloj Velikoj Britaniji, bila sam i u Belfastu, u Edinburghu, u Oxfordu, Cambridge, Birmingham, Bristol, znači u svim tim gradima, London ima 5-6 klubova i svi se nalaze jedan put mjesečno. I onda sam tako intervjuirala te storytellere, intervjuirala voditelje klubova i analizirala te izvedbe. I da, i to je bio moj doktorski rad. Eto, bilo je zabavno. A jer su te priče kao 90% autentični ili ima tu i pa ja bih rekla 99%? Ne. Ne. Jer publika vrlo brzo nanjuši kad im netko pokušava nešto prodati. Kao neko hoće da proda priču iz 1001 noć, kao napravi to da mu se desilo prije 3 dana u... Ne rade to baš ljudi. U Beogradu, baš. Ne. Zaista ne. A kakav je jezik? Jer mogu ljudi da kao ono... psovki, kao vulgarne reči. Jednostavan jezik, nema tu, jer nema puno razmišljanja, znači ljudi nisu to sjeli, zapisali, naučili na pamet pa sada izvode. Znači više je slengovski, kao moraš da... Da, kako vam dođe, tako, mislim ja sam isto izvodila priče i ja bi si najčešće radila onaj bullet point, samo kao natuknice. Znam otprilike gdje mi priča ide, znam strukturu, znam kako želim završiti, ali sve ovo između i usput da priče su od 5 do 10 minuta. Znači, to nije predugo, niti za publiku da sluša, ako je priča dosadna, a onda znate... Dosadna, da, onda se isključiš kao neki... Isključiš se, doći će već neko drugo. Da. A i za storytellera, to nije nešto što se jako dugo mora pripremati. Svatko od nas ima, ne jednu, nego stotine priča. Da, ima kod nas to su napravili naša pisateljica Rumena Bužarovska i Ana Vasiljeva, zove se Pitch Prič. I na početku bio sam skeptik, kao sad ako to da bude samo da žene pričaju, pa onda kao neki kao feministički klub, pa samo da to bude, ali kad sam vidio da ima i muškarci koji idu tamo i kao ima jedna tema, kao recimo sad moje prvo iskustvo, pa onda ne znam,
stidne dlake. Pa ne znam, treći koncept je bio moj prvi, ne znam, getting out of the locker experience i takve stvari. I onako, interesno jer, baš kao što si rekao, imaš 10 ljudi, 10 različne fokalizacije, 10 različne priče i neki su stvarno bizarni, neki su dosadni, neki su, tu se vidi šminka, vidi se malter, vidi se plomba da je neko radio na tu priču, a neki su stvarno baš onako iskreni da kaže šta im je bilo muka, a neki su stvarno i banalni, neki ne možeš da čuješ. Pa i kad tako onako počne Da, bude kombinacija, tako na kraju, mislim da svako u publici je zadovoljan što je došao na nekakav event kao što je to. A to mogu da budu i obični ljudi, jer kod nas su kao uvek neka režiserica, pisateljica, prevodačka, feminista, lezbejka i tako. Ali je to jedanput mjesečno ili jedanput godišnje? Pa kod nas mislim da je to na svakih 3-4 mjeseca mislim da se odvija. A onda ima karte kao ljudi idu i mislim da je nešto slično, ne znam. Slično priči Ginu, meni se više čini. Romana Božanovska dolazi na priči Ginu, ona je tamo velika zvijezda, nju jedva čekaju slušati. Pa zato, ovdje se kaže pitch prič, da ne idemo u semiotike, Da. Dobro, sad idemo malo na tvoju knjigu. Gabriela, Petra, Sirotica, Aša, Roza, sve te ženske likove. To su arhetipovi ili? To su ženski likovi koji su možda bazirani na nekim arhetipovima koje sam ja onda htjela prikazati uz jedan twist. A opet meni su svih tih 5 žena, to je meni kao jedna žena. Možda nekakva uloga žene, kako se vidi u društvu, ljubavnica, majka, da li može biti umjetnica. Znači ja sam je malo rascijepkala žensku ulogu na nekoliko likova i onda se s njima poigrala. Stavila sam ih u jedan, ajmo reći, zrakoprazan prostor, jer čitatelj ne može shvatiti zapravo u koje vrijeme se to održava, niti geografski gdje bi se smjestilo, sve dok ne dođemo do one zadnje priče o Petri. Petra je jedina za koju se može reći, ok, to je Zagreb, to je suvremeno doba, a sve ove ostale onako je dosta lalujavo. To, da bi to bila riječ, lalujavo. Da. I to je namjerno tako napravljeno, baš zbog toga da se maknem od toga kako je historijski gledana uloga žene, nego mislim da je kroz različita razdoblja su žene imale dosta slične probleme. Ali nisam osjetio puno patetike koje je obično kad neko proba da napravi žene mučenice u svoju knjigu. Pa nisu moje žene mučenice. Ali vidim da baš onako imaju neka malo i nesretna priča o tom aspektu. Ali baš kod tebe nisu baš onako viktimizovani. Ne, za mene su žene strahovito snažne. Samo što je njihova snaga je u tome da su stvarno spremne donijeti odluku. Da idu i protiv očekivanja okoline, protiv svega što im se nameće. One su zaista snažne, svaka od njih. Čak i Sirotica, koja je kao još je dobila to ime Sirotica, ali sama si je kasnije izabrala ime i mislim da to je nešto jako važno, to oko imena, da mi žene, kad se udamo, gubimo ime, najčešće u kulturama raznim. Ja sam svoje prezime zadržala, nekako mi je to bilo, pa ne kao neki feministički čin, nego toliko mi se neprirodno činilo sad odjednom izgubiti svoje ime, s kojim sam rasla 28 godina, ispod tog imena sam i ostvarila neke svoje, nije samo ja sam sad, ne znam, spisateljica, nego pa bilo što sam radila, to je bilo pod tim imenom, tako da za mene su imena strahovito važna. Ja sam jako pažljivo birala kako se koja od njih zove. Aša, Roza, Petra, Gabriela, neko malo oko imena Gabriela kao Gabriel? Pa da, ali onako i malo španjolski to zvuči.
Petra mi je odmah prvo značenje je stijena. Da, karta, da. Znači, snažna. Roza, ne, to je kao nježan cvijet, a zapravo to je najsnažnija žena u cijeloj priči. I Aša je jedno drevno, onako indijsko ime, jer ona baš spada u tu jedno nomadsko pleme, u jedno drevno vrijeme. Čak i taj jezik sam promijenila, sad ne znam kako je u makedonskom prijevodu, ali na hrvatskom to je onaj aurist, ono kao past, prošlo vrijeme. Znači, jedan oblik koji se više ni ne koristi u hrvatskom jeziku. Nitko više tako ne priča na ulici. Samo ako čitate stare knjige, onda ćete pronaći taj jezik. Da, i sirotica, to je lik kojem su to ime sirotica nametnuli drugi. Jer su je vidjeli kao, aha, ti si siroče, nemaš roditelje, ne zna se odakle si došla, pa ćemo te zvati sirotica. A ona u jednom trenutku odbija to, kaže, ja nisam sirotica, ja imam sebe, ja se za sebe sama brinem i točno znam što želim. Interesantno. Kad pišeš, jel misliš o svoje buduće prevodioce ili ne? Pa ovo je moj prvi roman koji je preveden. Nisam niti sanjala da će biti preveden na makedonski, na bugarski, tako da na francuski sad se sprema. Ali dobro, bar ti si ga pisala na hrvatskom, a na engleskom kao misliš kako bi ovo bilo na engleskom jer može da se za taj roman nisam, ne. Sad sam napisala drugi roman, izlazi kraj mjeseca. Taj roman se zove Između i taj roman je posve suvremen. Gleda jedno razdoblje, prati jedan par hrvatski, jedan bračni par koji odluči iseliti iz Hrvatske i preseliti u Englesku. I pratimo njihov život od 2011. do 2022. Znači 10 godina. Gdje Hrvatska prvo nije bila u Europskoj uniji, pa je ušla u Europsku uniju, vrlo brzo nakon toga Engleska je odlučila izaći iz Europske unije, znači dogodio se Brexit. Pa znači svi ti nekako događaj, tu jesam već razmišljala kako bi ovaj roman čitali čitatelji u Hrvatskoj, a kako ovi u Engleskoj. Jer pričam zapravo o dvije kulture, o dvije zemlje i o tome kako je to biti između. Kako je ne pripadati više, ja više ne pripadam Zagrebu. Ja kad dođem u Zagreb, ja točno osjetim to više. Nije onaj grad koji sam ja ostavila, on se promijenio, ljudi su tamo, nastavili su dalje. Pa zašto bi sad to ostao zacementiran nekakav muzej za mene, da mislim. Tako da se Zagreb jako promijenio, a Birmingham je, to je jedan vrlo poseban grad sa strašno velikom industrijskom prošlošću, prepun migranata, napravio jedan skok od industrije, teške industrije, do jednog kapitalizma, konzumerizma. Zamislite da je ono centar grada je shopping centar, mislim. Dobro, sad nedavno izgradila se i knjižnica i kazalište, malo je se to pokrenulo, imaju i dosta zanimljivu filharmoniju i tako, ali ja kad sam se preselila u taj grad iz Zagreba koji je za mene bio grad festivala, velegrad, književnih događanja, Birmingham je bio tako pust. Jednostavno nisam se uopće tamo snalazila. A tamo nema baš onako gotsku arhitekturu, kao takva neka zdanja, katedrale. Zagreb je jako inspirativan grad. Ideš tamo i stvarno možeš naći svaki kutak da napišeš nešto. Ne znam kako je Birmingham, nikad nisam bio. Da, ima Birmingham nešto, ja sam upoznala kasnije malo bolje taj grad, ali kažem, onaj moj prvi dojam, još sam se preselila u Sijeknu, bilo je jako hladno, prvi dojam je bila potpuna odbojnost. Šta sam ja uradila, šta sam išla? Da, baš to. Tako da, zato sam možda i uzela tako jedno duže razdoblje od 10 godina, da se pokaže promjena u migrantima. Jer nije isto biti migrant koji je upravo došao i onaj koji je tamo možda 3-4 godine, pa još ne zna hoće ostati, neće, kako će. To migrantsko iskustvo, iseljeničko iskustvo se isto jako mijenja kroz godine. Jer sada kad se vratiš u Zagrebu, jer ima neka nostalgija kao nešto? Da, naravno.
Pa volim uvijek posjećivati ona mjesta iz moje mladosti. Meni je Zagreb, će mi uvijek ostati nekako moje studentsko vrijeme. To mi je bilo najljepše vrijeme u Zagrebu. Ja sam stalno bila u centru grada, pa ti festivali, pogotovo na jesen, kad se svi vrate s mora. Pa je Zagreb Docs Fest, pa filmski festivali, književni, to sve nekako vrvilo od događanja i ja sam se jako punila energijom na tim događanjima. Bilo mi je zaista fantastično tamo. Jesi li ikad čitala knjiga Thomasa Manna, Antonio Kreger, kad se onako vrati u svoje rodno mjesto, nakon 20-30 godina i kao kreće sam, nikoga ne poznaje i vidi moju prvu ljubav, vidi kako se sad udala, pa sad je debela sa 10 dece, ovaj koji mi je dao pivo kad sam bio mlad, onako doživiš opet i jedan bugarski pisac, Georgi Gospodinov, kaže depresivni ljudi žive u prošlosti, a anksiozni u budućnosti. Da. I to je baš onako, mislim, on je imao, to je neka misla nije iz Georgi Gospodinov, zadnje sam je tamo čitao, mislim da je negdje od neki drugi kao filozof, ali stvarno kako onako kad ideš na neka mjesta koje si poznao prije i tražiš opet ono što je bilo prije 10 godina, tako osjetiš kao neka melanholija, neka nostalgija, ako to ti napravi da pišeš poeziju ili ne znam, kratke priče, ne znam šta bi. Da, je. Pa pogotovo kad dođe mi onda, ne znam, moj najdraži kafić više ne radi. Pa kako, pa i sad je tamo neki novi klub, ili kladionica, djeca, onako, da, odjednom se čovjek osjeti kao star, kao da mu je nešto oduzeto, njegovo mjesto u društvu, ali ne znam, ja mislim da se moramo naviknuti na tu konstantnu promjenu, ne možemo živjeti u prošlosti, to ne ide. Da, ali ja sam osjetio nekad nostalgije i melanholije dok sam čitao prvu knjigu. Da. Ima kao neka skrivena je unutra i mislim da je onda i muzika malo pomogla. To mi je sljedeće pitanje. Kako si odabrala muzika? Mislim, pričali smo o U-rock, ali španska klasična gitara, znači to stvarno znači da imaš jako prefinjen ukus, to nije da... Prvo nešto koje što si izgooglala, nije valjda, ne? Ne, nije, ali nemam neki baš prefini ukus, to je više, ja sam svirala klasičnu gitaru, završila sam osnovnu školu. I ovo ti je bilo onako domašna lektira. Moj se tata uvijek žalio kao, pa zašto sad više ne sviraš, prestala si i tako, ali ja znam da to je ipak meni pomoglo da napišem u knjigu, ne bi je znala inače napisati, ne bi ništa znala ni o gitari, ni o tome kako se prave, ni kako pristaju tijelu, mislim. Da, tako da sam slušala dosta klasičnu glazbu, a za ovu knjigu sam namjerno izabrala 15 ženskih izvođačica, 15 gitaristica, koje neke su zaista svjetski poznate. Evo imala sam priliku, Ana Vidović, naša poznata gitaristica hrvatska, koja dugi niz godina živi u Americi, tamo je i studirala. Upoznala sam je na koncertu u Londonu, svirala je mislim da je bila u Alzheimer, znači to je stvarno uspješna žena. I onda sam joj poklonila svoju knjigu, ne znam je li je pročitala, ponijela joj sa sobom u avion, ali evo, maštam da je, ali da, njezin Asturias koju ona izvodi, to je jednostavno magija. I zapravo dok pišem, ja često slušam glazbu bez riječi, jer mi riječi mi smetaju, uvijek me na nešto onako, ali klasična glazba mi pomaže da se koncentriram, da se nekako uvedem u radnju, a najbolje slušati gitaru dok pišem roman o gitari. Pa onda sam mislila na kraju, dobro bi bilo podijeliti to iskustvo i s čitateljima. Pa onda ako netko želi, može slušati i glazbu, ako ne, može samo čitati u tišini. Ne, ali stvarno multimedijalno je super. Ja čak i danas dok sam se spremao, jer radim u školi, tu su moji učenici, onda u zadnji red i onda sam malo puštio muziku i onda jedan čovjek puštio neku klasičnu muziku. Šta je ovo? Baš mi se onako podudara sa ovo što čitam sada. Pročitao sam knjigu prije nekoliko mjeseca, ali danas sam se onako još da vidim zadnje neke reči da stavim. Htio sam da te pitam kao tvoj recept kad pišeš, kako je to? Rekla si, ok, sad imaš fragmentarno kad možeš, ali da li ima neki ritual koji ti stvarno pomaže da se bolje i fokusiraš, da možeš bolje
da izvadi? Kao, ok, idem sa jednom čašom vino ili sa puno kafa ili ne znam... Tako sam pisala kao studentica, da, uz vino i uz kavu. Ok, ne ustaješ u 5 sati kao Murakami prvo onako da trčaš 10 kilometara pa onda ga pišeš. Ne, Murakami. Pa nemam neke rituale baš, znam samo da najteže mi je početi i najteže je završiti. Otpustiti tekst, reći ok, ovo je gotovo, nema više editiranja, uređivanja, nego šaljem ga sada uredniku, to su dva najteža momenta. Početi, kad je papir prazan, kad je sve je tako savršeno u mojoj glavi da mi se čini, pa šta ja sad moram to uopće zapisivati? To je taj naporan proces, jer pogotovo u glavi nikad neće biti jednako na papiru. Jednostavno u tom, ovo šta mašta radi, nije to krajnji rezultat, nažalost. Pa ne znam baš šta mi pomaže. Slušanje glazbe, može to najviše, da me nekako izolira od ostatka svijeta. Ali da je glazba bez riječi, da ne... Bez riječi, da. Jer ako su riječi, onda ja krenem malo pjevat, pa razmišljam o tekstu, a ovako samo skladba, to više daje emociju, a ne miješa se toliko s onime o čemu razmišljam. A neka od tvoja lektira koja to čitaš, jer ima neki utjecaj na ono što pišeš? To me često pitaju i onda se ja onako pitam pa kako ja nikad nemam odgovor na to. Pa evo, ja na primjer čitala sam puno Murakamija, ali on ima taj magični moment. Ne, samo sam rekao Murakami zbog onako ništa nisam vidio Murakamija tu, ne mislim. Ali mislim da ja zapravo više volim čak čitati one autore koji pišu drugačije od mene. Čitam i mislim si, wow, kako zanimljivo piše, kako... Ali opet, to nije moj stil, ne mogu preuzeti stil, mislim da to ne ide. Ne govorim da nekoga preuzmeš stil, nego kao neke... Kao neke male mrvice možda od nešto koje je tvoja omiljena literatura, ali dobro, to će da vidi čitati to i samo ne možeš da... Da, možda ta neka intertekstualnost, pa ne znam, neke moje drame, pa onda ih usporede sa nekim drugima, pa nisam ni čitala možda tog autora, pa sad idem pogledat, pa je slično, pa ne znam. Ali mislim da jednako utječe na mene i literatura, kao i glazba, kao susreti sa ljudima, znači sve je to neka mreža naših iskustava iz koje se mi onda napajamo, to je tako. Kad jedan od likova, mislim da je bio prvi lik kad ulazi u šumu da bi tražila drvo. To me jako podsjeća na Rinosuke Akuntagawa, znači čitaš i kao wow, ovo je super, ali ipak nije kao pokrala je ovo copy-paste, ne, mislim nema ništa tako, nego sam se osjetio baš neki tako super, ovo će da bude baš interesno i kad vidim onako ima sve interesne priče, ali su različne totalno, da možeš samo naći kao neke veze među njima, ali sve ostalo je baš onako bilo... Mislim da je na ovu knjigu baš, ne možda na ostala moja djela, ali na ovu je jako utjecalo to što sam baš u tom trenutku počinjala studij storytellinga i onda sam kao nekakav početak, iako sam se bavila čula storytellingom, ali kao početak sam morala proučiti neke bajke, neke narodne priče, folklor, znači te neke priče koje su putovale pa od slavenske mitologije, indijske mitologije, priče koje su po engleskoj bile taj folklor. I onda me možda malo to sve inspiriralo. Jer kao što ste na početku rekli, ovi su neki arhetipovi, ali nisu do kraja arhetipovi. To su žene od krvi i mesa, ali imaju tu neku bajkovitost. Nekakve te narodne pripovjetke koje se ne prenose pisanim putem, nego usmeno. Tako da bi možda više povezala ovaj roman sa tom narodnom predajom. A tvoja nova knjiga? Nešto oko toga? Između. Da, ali samo bez spoilera, samo nešto... Bez spoilera. Pa, tu knjigu najviše me zapravo potaknulo što čini mi se da se o migraciji već, mislim, nama je svima migracija na ovim prostorima potpuno poznata i postoji kao mjesto i u literaturi i na filmovima, mislim, to je jedan općeniti moment. Ali čini mi se da ovaj novi val migracija
pogotovo u Hrvatskoj, da nije još obrađen u književnosti, znači ne priča se o tome nakon 2000-te, pogotovo kad je nama i Europska unija došla odjednom, su svi mladi Hrvati, idemo van, samo da što dalje. I smetalo me nekako kako se to u medijima prikazuje. Uvijek su neke ili kao super uspješne priče, ljudi koji tu odjednom su procvjetali u Irskoj, u Njemačkoj, tako zarađuju. Priča se o tome kao da je to nešto fantastično i svi bi trebali biti ljubomorni na njih. Ili se pak priča katastrofa, bježe od toga. Ja mislim da je istina zaista nešto između. I da svatko ko se odseli mora biti spreman na tu jednu nostalgiju, na to jedan taj žal, to iz tamburaških pjesama, iz onih dalmatinskih klapskih pjesama. Mislim, to je jedan osjećaj koji nitko ne može razumjeti ko se nije odselio, taj žal za domom koji vas prati valjda cijeli život. Ja, pogotovo još kad djeca dođu, pa kad ta djeca odjednom ne pričaju vaš jezik, ne razumiju vašu kulturu, možda ne razumiju čak ni vaše šale, nemaju taj mentalni sklop jednostavno. Da, i htjela sam onda baš progovoriti o tome ne samo u trenutku same selidbe, nego baš kroz jedno duže razdoblje. Neću reći kako sam završila knjigu, ali kroz cijeli roman taj bračni par neprestano razgovara hoćemo se vratiti i hoćemo li ostati. I ta dilema je stalno tu. Je li nam bolje ovdje ili nam je bolje tamo? Kako sad, da li imamo više prijatelja ovdje ili tamo? Šta je uopće ovdje i tamo? Šta je više dom? Nemaju više dom. Oni su u nekakvom zrakopraznom prostoru gdje se više nigdje ne osjećaju doma. I taj osjećaj sam htjela opisati. Kako je to više se nigdje ne osjećati doma. A vlastita odluka. Znači, nisu ubježali od rata, nisu bili prisiljeni na tu selidbu, sami su donijeli odluku. Nama se, ja mislim, odselilo jedno, mislim da 300,000 ljudi da se odselilo. To je u Makedoniji godišnje, tako da nema problem. Dobro, hvala ti puno. Hvala vam na prekrasnom razgovoru. Hvala. To je, ja se gledam na natrag, da si